سلام و درودی به پایان با کل مخلصان برنامه در شبکه‌های اجتماعی. فردوس خورسند تاپ خبرهای ورزشی رو میگوید. آغاز میکنیم. همه چیز در بازی لیورپول و منچستر سیتی برعکس شد. همگان حدس بر آن می‌زدند که در این دیدار نایب لیدر جدول مسابقه حتما دسته دهم چمپیونات را به یگان شک و شبهه شکست می‌دهد. اما کلی چنین پیشگویی‌ها بر هدر رفت و لیورپول یک بار دیگر اثبات کرد که برای در فوتبال معاصر غلبه کردن داشتن بهترین نشانزن آنقدر مهم نیست. از دست هالند چیز نیامد و برعکس گل یگانه شهری‌ها محض با اشتباه ارلینگ هالند بکار کرده شد. گل یگانه دیدار را باشد آن فوتبالباز زد که قریب بود یورگن کلوپ او را عوض نماید. در دقیقه 71 بازی یورگن کلوپ یک باره 3 فوتبالباز عوض کرد و در تابلو یکی از عوض شونده ها رقم 11 یعنی محمد صلاح بود. وقتی مصری نزد یورگن کلوپ رفت آلمانی برعکس او را وارد میدان کرد و چیزی را به او فهمانید که در 3 دقیقه نتیجه مثبت داد و در تابلو رقم 11 بر 19 عوض کرده شد. در دقیقه 75 بازی محمد صلاح یک پرتافت عالی را از جانب آلیسون بکر قبول کرد و در سومین رسیدش توپ را به دروازه منچستر سیتی وارد ساخت. 15 دقیقه دیگر ماندن تا آخر بازی رویدادهای دیگر به میان آمدند. عوض‌شوی واقعی محمد صلاح در دقیقه 89 و از جانب داور میدان کارت سرخ گرفتن یورگن کلوپ آلمانی را برای مناسبت خیلی بدش نسبت داور از میدان راندند. محمد صلاح در قسم اول بازی عیناً چنین فرصت برای گل زدن داشت ولی ادرسون این فرصت را با دستش برطرف کرد. اما اگر محمد خودسرانه به گلزنی کوشش نمیکرد و توپ را به همدسته در موقع آزاد بودهش پس میداد پس حساب بازی شاید 2-0 خاتمه میافت. پپ گواردیولا بعد بازی شکست دسته‌اش را با جمله‌های خیلی معما انگیز شرح داد. او را پرسیدند که سبب شکست شاگردانتان را در چی می‌بینید؟ اسپانی چنین جواب داد که This is Anfield. او با این گفته‌ها به آن اشاره می‌کند که در انفیلد داوران میدان کوشش کردند که برتری را بر نفع مرسیسایدی‌ها خاتمه دهند. این اولین شکست منچستر سیتی در موسم امساله و دومین پرتافت گل‌آور آلیسون بکر بود. انا با همین سبب رقابت این دسته‌ها را سوپر بازی موسم نامیدند. سیتی در 3 بازی اخیر در کل مسابقه ها از لیورپول شکست می‌خورد و پیش از این 2 مساوی دیگر دارد. یعنی شاگردان پپ گواردیولا در 5 بازی اخیر زور و توان شکست دادن بچه‌های کلوب را ندارند. برای لیورپول باشد غلبه کردن در پرمیر لیگ انگلیس این موسم گاه به چشم می‌رسد. در 4 بازی اخیر آنها شاهد پیروزی نچشیدند و از 31 اوگوست این جانب اولین بار است که غلبه به دست می‌آورند. برای محمد صلاح باشد در چمپیونات انگلیس این اولین گل بعد از 22 اوگوست سال جاری به حساب می‌رود. یورگن کلوپ برای 12مین بار مقابل پپ گواردیولا غلبه به دست می‌آورد که حالا به یگان سرمربی دیگر میسر نشده است که گواردیولا را 12 مرتبه شکست داده باشد. از خود گواردیولا باشد همگی در حیاتش 9 مرتبه رقیب سرسخت خود یورگن کلوپ را شکست داده است. آنها در طول تاریخ همگی 26 مرتبه روبروی هم قرار گرفتند که از روی عمر کلوپ از گواردیولا برتری زیاد دارد. ما گفتیم امسال منچستر سیتی در لیگ چمپیون‌ها فاوریت اساسی است که با گمانم نه چونی به نظر میرسد که گواردیولا مربی لیگ چمپیون‌ها نیست. با اون هیئتی که یک وقتا بارسلونا داشت اگر سرمربی دسته کامرا او را هم که می‌بردیم چمپیون می‌شدند. اولین تاجیک در میدان اولد ترافورد. گپ سر یک بلاگر نوی تاجیک رستمبک قاسموف می‌رود که بازی‌های پرمیر لیگ انگلیس را ثبت می‌کند و برنامه‌های خوب هم آماده می‌سازد. در دیروزه نوارشون نسبت میدان اولد ترافورد از نزدیک دیدن رونالدو و گرفتن اتوگراف از او و رقابت دسته‌های منچستر یونایتد و اومونیا از داخل میدان برنامه کرده است. درآیید تماشا کنید و بچه‌های خودی را دستگیری نمایید. همین خیلی الهام گیرند حتما در لیگ 1 فرانسه و سری ای ایتالیا بچه‌های ما پیدا میشوند. چرا نه دستگیری میکنیم تا پیش رویم. در کامنتار سیلکه کانالش رو موندم. درآیید تماشا کنید. ریال مادرید در اولین ال کلاسیکو بارسلونا را از روی شکست نخوردن منع کرد. تونی کروس در دقیقه 13 چون همیشگی یک پرتافت عالی را برای وینیسیوس روان کرد. برزیلی گل زدن نتوانست ولی بنزما در کوشش دوم کاتالونی ها را جزا داد. نیلونوریو در دقیقه 35 گل دوم را خوردند. فدریکو والورده از داخل جریمه‌گاه بیرون ضربه جونکوی را به دروازه بارسلونا روان کرد که حتی ترشتگن نفهمید که چه خیلی توپ وارد کنج دروازه شد.
ферран торес ҳарчанд дар дақиқаи 83 як гол зад, вале Родриго аз пеналти гол зад ва ба ферран торес фаҳмонид ки феълан бояд барселона аз реал бо бартарияти 2 гол шикаст бихӯрад. реал ғалаба кард ва бидуни шикаст чемпионатро идома медиҳад, аммо барселона аввалин шикасти худро аз рақиби таърихиаш ба қайд мегирад. реал дар 14 бозии сипарӣ кардааш 12 таашро ба ғалаба паси сар мекунад ва 2 мусовӣ дорад. бо ин дастаи шоҳона феълан марҳилаи шикаст нахӯрданҳои худро идома медиҳад ва чунин омор дар 5 соли охир барои мадридиҳо бори аввал аст. дар ин баробар дар кулли мусобиқаҳо реал мадрид дар 17 бозии сипарӣ кардааш ҳоло ягон шикаст надорад ки онҳо аз соли 1928 инҷониб ягон маротиба мавсимро чунин оғоз накарда буданд. реал ҳамакнун дар эл классико 101 ғалаба дорад ки барселона ҳоло бо 100 ҳам баробар нашудааст. каталониё ҳамагӣ 97 ғалаба дар муқобили реал доранд ва 57 маротибаи дигар бозиҳоро мусовӣ карданд. дар 11 бозии охири классико реал 6 ғалаба дорад ва танҳо 3 маротиба шикаст хӯрдааст. ба фаъолияти хави метавонем баҳои арзанда надиҳем. ӯ дар 3 эл классикои охир 2 маротиба шикаст хӯрд ва 1 маротибаи дигар бо ҳисоби 4-0 ғалаба намуд ки он ғолибият ягон таъсире дар пойгаи чемпионӣ надошт. хулос он қадар муҳим набуд. умуман хави аз 50 бозии сипарӣ кардааш ҳамагӣ 28 маротиба пирӯз шудааст ки аз рӯи омор ӯ бадтарин сармураббии барселона баъди даврони франк райкард ба ҳисоб меравад. барои карим бензема ки ҳамин шаб бояд туби тиллоӣ бигирад, ин голи аввалин аз моҳи август ба ҳисоб меравад. акнун дар рӯйхати нишонзанҳои беҳтарини эл классико бензема мавқеи 8-умро бо футболбози дастони собиқи реал Сантиллиана иваз намуд. далели аҷиби дигар ин аст ки бензема супер марҳилаи гол сар надоданҳои терштегенро дар ин бозӣ хотима бахшид ки олмонӣ 636 дақиқа ба дарвозааш гол сар надода буд. ҳоло акнун реал шоҳи ҷадвали ла лига бо бартарияти 3 хол аз барселона ба ҳисоб меравад. хулас барои бензема ин беҳтарин ҳафта хоҳад буд. ҳам ба дарвозаи барселона гол зад ва ҳам имшаб туби тиллоӣ мегирад. хави бояд ҳоло ҳам мураббигиро ёд гирад. левандовски акнун ба фикр кардан афтодааст ки ин чӣ хатое кардаам буд. дар чемпионати фаронса беҳтарин довар аз миёни хонуморо дар майдони футбол заданд ва ба замин афтониданд. далели муҳим ин аст ки ин хонум бояд дар чемпионати ҷаҳонии футбол қатар 2022 доварӣ мекард. дембеле бо тамоми суръат бо ӯ бархӯрд ва як довар не балки чанд нафари дигарро ҳам ба замин афтонид. рақобати дастаҳои рен ва лион ҳанӯз аз дақиқаҳои аввали бозӣ хеле шадид сурат мегирифт. аллакай дар дақиқаи дуюм меҳмонон Стефани Фрапарт, яке аз маъруфтарин доварони зан дар футболи ҷаҳонро осеб доданд. александр ляказет ба контрҳуҷум гузашт ва ӯро нимҳиматгари дастаи рен Шека бо кӯмаки қоидавайронкунӣ боз дошт ки Фрапарт дарҳол бозиро манъ карданӣ шуд. аммо аз қафо Мусо Дембеле бо тамоми суръат медавед ва худро нигоҳ дошта натавонисту бо Фрапарт бархӯрд ки дар натиҷа довар ба замин афтод ва аз ғояти сахти бархӯрд оҳу фиғон мекашид. дар ин баробар Ляказет ва Шек низ қурбонии суръати сахти Мусо Дембеле шуданд ки дар як вақту замун 4 нафар рӯи замин хобида буданд. довар зуд аз ҷои худ бархост ва ба Шек корти зар доду ҳамин тавр табибонро барои кӯмак ба худ даъват кард. сараввал ӯро дохили майдон ёрии аввал мерасониданд, вале ба назар чунин мерасид ки осеб ҷиддӣ аст. аз ин рӯ маҷбур шуданд барои чанд дақиқа хонуми Фрапартро аз майдон берун бубаранд. хушбахтона баъди чанд дақиқа довар ба майдон баргашт ва бозии дастаҳои рен ва лион бо ҳисоби 3-2 ба фоидаи дастаи рен хотима ёфт. мардҳо то ҳадде ба занҳо ҳасуд доранд ки як хонумро дар миёни 22 нафар чашми дидан накарданд. бархӯрди Дембеле то ҳадде сахт буд ки гуфтам тамом, ин хонум охирин довариаш буд. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.